Akasvani Imphal Ngangom Kiran Pau Pajari Ahan Badamar Pau Tam Anirak Mukhyamantri Warakraba Nongthomam Biren Singhna Mahaki Pham Thadopagi Cherol Ngasi Rajyapal da Pishin Krai Maharaj Kulasandra Laikidabagi Marputara Matoi Shuba Ningsing Numit Thorum Ngasi Manipur University gi Auditorium da Pangthok Krai Numit Mari ni Chumna Chatarak Pani Shuba Aikhoi gi Imphal International Film Festival Lisingani Kunmanga Ngasi Loishillai Pariksha Pe Charcha gi Nipan Shube Edition Haying New Delhi gi Bharat Mandapam da Pangthok Lagani Amashung Chhattisgarh da Security Force ka Maoist singa nomai kapnabagi thaudokta Maoist kunthra mathoi shirei Manipur da English singani tara taretagi BJP na lusingba Rajya Sarkar leirakraba matungda Mukhyamantri oina Tam Anirak pairekraba Nongthomam Biren Singhna Mahak Mukhyamantri phamdagi tokcharagi haina pham thadokpagi cherol Rajyapal da Pishin Krai Imphal ki Rajbhavan da Rajyapal Ajay Kumar Bhala da Mukhyamantri na Mahaki pham thadopagi cheroladu ngasi numidang wairam Pishin Kibani Maduda Mahaki Mantri Mandal da yauriba Mantri Singh Govindas Konthokjam Dr. Sapam Ranjan Kasim Basum Thongam Biswajit Awangbong Niyumai Haikham Dingo amadi MLA kharasu saruk yaki Masiga loinana BJP Manipur Pradesh ki President Adhikari Mayum Sarda amadi Lok Sabha ki MP suwariba BJP ki North Eastern in Shaswariba Samit Patrasu Loinaki. Mukhyamantri ki pham thadopagi serol aduda Siri Birenna tongan wafam manga Manipur miyam gi yaiphanaba Kendra Sarkar na makha na paikhet pinaba taksilli. Wafam singaduda Manipur miyam gi damakta Kendra Sarkar na tangai phadana makha na sahi lising kaya gi inak khullaba Manipur gi apunba gi saktam territorial integrity ngakpa Rajya sida aina yadaba mongda ngamkhai lanna narol da sangsilak pamiyosing mathakta thabak lokat pagaloinana aina yadaba mitop singasi Rajya sidagi halan khinaba thorum thoksil paikhatpa Drug amadi narco terrorism gi mayokta lan makha tana sathaba free movement regime gi locally thabak thorum sing makha tana sathabinaba madi ngamkhai sambal khaba gi thabak akaknaba matangni manungda loishinbinaba taksilli Mukhyamantri Nongthomam Biren ngasi nungthil pung mari makhairam taba matamda Sri Samit Patra galoinana Delhi dagi Imphal thunglakibani Imphal hek thunglabaga Mukhyamantri gi bangloda MLA kharaga unarba matungda ngasi numidang wairam Rajbhavan da chatuna Rajyapal ga unaki Masiga mari lenana Rajbhavan ge koibada akanba section thorang sing lapkatki Maharaj Kulasandra Laikidabagi Marputara Mathoi Shuba Ningsing Thorum Numit ngasi Manipur University Auditorium da Pangthokre Justice Committee on Anglo-Manipur War Lising Masanipan Marputa Marthoi Martyrs and Freedom Fighters Manipur Amasung Ningthemsa Ningsing Lupna Puna Sindana Pangtokiba Thorumaduda Govindas Konthokjamna Hai Anglo-Manipuri Lalda British na Manipur bu maitiba piduna English Masanipan Marputara Marthoi gi April 23 Kanglada Union Jack ki Firal Pahin Kibunamit Asibu Raj ki Thakta Thorum Pangtona Honaragani Lan adura sobu thodang norumba Ningthau Kulasandra mitama masu Kanglada khinnaba taksilagani Mangna hai Manipuri singasi mikha ponba hinedaba jati amani amaromda punsinaba honabadasu awaba ama oiri karigumba amatoina punsin mangamlabadi malemgi sakti amatana khoiba namthaba ngamloi Sri Govindas na hai dharma amasung rajniti na Manipur bu maset tahannaba thangkhang kya honaduna lakli Anglo Manipur lan amasung sahi tarit khuntakpagi lan famsingda chingi miyoi kya su saruk yaki maramaduna Manipur gi oiba apunba itihas ma puthokpagi tangai phadaba leire hainasu Sri Govindas na makhata na phongdokhi 27 April 1891 every 27 April se asigi observation ama statement recognize our Tawag ko ba niya ba do yama zinama yama tawagya na ko ba ni ay mayama thamjali ay soga na masidi ay ang hit decision mo ni ada ba na o mo sigin sa patana sa hada masita una mo ni sa be ay mayama thamjali may kidori marbuta ma to sugun ni basida ko ko ni na mahaki hanna ay na may bang sibagi ba ko si ako da popa lamuna may ko na si also Salza Mustang Hadiamba. Sexy, no pressing say. I'm not going to have it. Thorumada Manipur University Vice Chancellor Professor and Lokendra Sangnarabi Haskar Professor Norem Joy Kumar Ningthemsa Ningsing Lupki President Dr. R.K. Bidyapati Amasung Justice Committee Chairman Joy Chandra Konthokjamna Singh Bamiya Kya Saruk Yaki
थौबाल जिला की नोंपोक संगमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलैबा ककमयाई प्राइमरी स्कूल दा हांगबा IRB अमसुंग MR की अपुनबा सेक्यूरिटी पोस्ट की मसक खंगदबसिंगना ओवरपोर तौदुना नोंमय अमसुंग नोंमय मरुसिंग लाक्रे हाइरी पुलिस की पाउ पलदुना अखोगी थौबाल पाउमिन हाई लाखिबा खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा SLR तरुक अमसुंग AK-47 अहुम याउरी थौदोक अदुगी तुंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट पुलिसना थौदोक तुद चेनाबा KCP की मियो अमा फारबा मतुंगदा महाकना हाइदोरकपदगी लंगथबाल हंगोई पाट लैबा KCP की लोटफम अमदगी खुसु खुलाई खरा फागतपा ngamkhre मदुगी मनुंगदा 9mm पिस्तौल अमा नोंगोय मरुसिंग अमसुंग कैमोफ्लेज के खोंगाव फुरिन सिंगबा याउरी हाइरी न्यू दिल्ली की भारत मंडपमदा ngasi Dr. Ram Madhav ne iba Our Constitution, Our Pride haiba larik ama phongkre larik phongbu ki thormadu da saruk yaraduna kendra gi hanage rajya mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh na hai pradhan mantri na sahi asibu sangbidan gi sahi haina palan tongno bu phongdok ki basig mari lenena ngasi gi larik phongbu ki thormasida saruk yaba phangmada chawthok chaba pokchai pawgi marakthana tenu break ama Nupi singna nupi oibigi anababu lotsinduna thamba thadoklasi Chadliba tha asigi leipak pokpa yumsa kaisa sagol se numit khudingi lemna gynae oncology doctor tanabata natana free pap smear test breast screening colposcopy amadi thyroid screening lemna yengthokpagi khudong chaba pizari akupa marol gidamak NABH phanglaba American Oncology Institute Babina Specialty Hospital Sajiva Jail Road Khabaisoi Imphal East tanabiu ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी नमित मरी नि चुमना चथरक पानी शुबा अखोगी इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सिंगनि कुनमंगा ngasi loisilai फेस्टिवल asi Manipur State Film Development Society amasung Manipur State Film and Television Institute ani na khusamna sinbani tongan mafam ahum da pangtok festival asigi loisinbagi thorom haujik Imphal gi City Convention Center da pangtokli Imphal West ki langthabal kunjada laiba kanglai mime theater repertory gi complex ta numit humni satharakpa mime festival ngasi loisin kre festival astu kendra gi cultural mantraloy masung Eastern Zonal Cultural Center Kolkata gi makhada kanglai mime theater repertory ga khusam naduna pangthokki bani Thobal okramda laiba Waikhom mani Girls College ki nipumanga chuba mapok common thorum ngasi college asida pangthokre thorong gi saruk kama oina larik phaba mahiroi singa masung mathau ningthina taboja singda mana mathum piduni kai kumna botki थोरमद सरक याखिबा थौबाल जिला की SP डॉक्टर सरंगथेम इबोमचाना हाई कॉलेज असगी ओजा सिंगना अफब महिरोय पुथोंना बहनबद लौरिब थौदांग सिंग थोयदोंना थागतनिंगाइनी कॉलेज असगी प्रिंसिपल प्रोफेसर हंजबम मनोरंजन शर्मा मसुंग मणिपुर यूनिवर्सिटी की कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल की डायरेक्टर प्रोफेसर हंजबम सुखदेव शर्मासु थोरमदुदा सरक याखी अमुको की कुंथ्रान दोशिबा फाउंडेशन देगमरी लेनना लेमने ई दान तौबगी थोरम अमा ngarangdagi Imphal gi rims ta pangthokpa horkhibadu ngasi loisin kre thormasi punna hingminaba punna thengnaminaba punna saukhatminaba haiba wakalonda amukona Imphal East amasung West District United Clubs Organization singa punna khusamnaduna sinmani hairi Imphal East jila gi somungda laiba relief camp ta lemna layangbagi thorma mangasi pangthokre maduda miyoi chamorom layangki amadi hidak langtak singsu lemna piki hairi Writers Association Kaksing Yankini to Mapok Common Thorum ngasi Library and Information Center Kaksing Auditorium the Pangtokre. Thoromadu the Hanagi Mantri Nomai Tim Nimai, Manipur State Kala Academy Imphal Githabak Potharable Secretary S. Bideswar Masung, Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Diki, Tabak Potharable Director, Laipubam Upendra Singh Bamiokia Sarukyaki. Thorong Sargomoina Writers Association Kakshingna, Sahigyo in Putokpa, Natik Nangal Hibas Japong Masu Ponki. 33 kb Iroisemba Kumanamsung 33 kb Iroisemba Lamphelgi Aiste line haying ayupung teretagi nungtil pungmanga phauba shut down tawgani hari masi Lamphel Park ki water body nangna sangulak pasina mar moiduna mai gi line sing asi mapum hongdong hongjin tawduna semna bagini masina mar moiduna 33/11 kb Lamphel Civil Secretariat masung Khuman Lampak sub station singna konwa pham singda hairiba matamasida mai phangloi haina MSPCL gi cherol man hairi Paugi marakta naten break amamok.
Admission open. UNACO School Excellence in Education. Subnagi lupa lising mga ahan bagi oina thibiraga khongman namadi maitramda aduga lupa lising kun thibiraga Janung Residential Campus da mingchan bagi khudong chaba si lobi ho. Chairman's Club members singi oina tha ahum gi tuition fee logjeroi. Parent ama khaki angang mari mingchan bada mari suba angang du lem na mahi tambagi khudong chaba pizari. Angang ahum oiragana ahum suba angang dugi admission amadi tuition fee 50% khaktamak logjagani. UNACO School na konba mafam singi local parents UNACO group ki active loanees vendors and farms bankers amadi Manipur lengang na sakang na media house singi damak admission amadi tuition fee da chada tara discount bijari. Ngasi mag adom gi anak pa campus da laktuna tanabiyo. Aku pamarol gi damak ay ko website www.unacoschool.in natraga contact 8131070337. ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फाल लगिनी परीक्षा पे चर्चा की निपान सुबह एडिशन हयेंग न्यू दिल्ली की भारत मंडपम पांगथोक लगनी थौरमसिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना लेबाग असिगी राज्य मसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंदगी खनगलगबा महिरोय कुंथ्रा तरुक उनदुन वारी सानगनी लेबा असिगी टोंगान टोंगान मफम सिंगदा लाइव ओइना संदुकदोरिब थौरमसि महिरोय कोटी मंगा हेनबना सरुक यादुन येंगदोरी थौरमसि आकाशवाणी दूरदर्शन स्वयं प्रभा PM की YouTube चैनल अमसुंग केंद्र की एजुकेशन अमसुंग इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय सिंगी सोशल मीडिया चैनल सिंगसु लाइव ओइना येंगब फंगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस अमसुंग अमेरिका की खोंगचत हयेंगदगी हौरगनी खोंगचत असिना लेबाक सिंगसिगा भारत के मरकता स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक अमसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा हेना नक्सिनब मरी थमननब पांडम थमली हयेंग अहुब नुमित प्रधानमंत्री ना फ्रांस थुंगनी मसुंग मफमदु नुमित निनी लैदुना AI एक्शन समिट लिसिंगनी कुनमंगा द सरुक यागनी मार्च सेदा नौन हांगदोकदबा भारत की कंसुलेट जनरल सु प्रधानमंत्री ना संगारमगनी थासी की तरनिथोइदा प्रधानमंत्री ना अमेरिका सटकनी मसुंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प याउना लुसिंगब कयागा उनदुना लैबाक अनिगी मरकता ललोल इटिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन मसुंग टेक्नोलॉजी की लमदा तेंगबांग पिनब हेंगत हननबा वाफम कया खनगनी छत्तीसगढ़ सेक्यूरिटी फोर्स का माओइसिंग नोमई कापनबगी थौरोकता माओइस कुंथ्रा माथोय सिरे थौदो अदुदा सेक्यूरिटी पर्सनल अनिसु सिरे अतोप अनि अमना सोकले हैरी पुलिस की पाउन हाई लैखिद्रब माओइसिंग अदुगी हक्सांग कुंथ्रा माथोयमुक फंगमंगमले अकंगनब पाउ अमा फंगबदगी बिजापुर जिल्लादा लैबा नेशनल पार्क अमगी उमंगी सरुकता अपुनब सेक्यूरिटी फोर्स की कांगबो अमना थीबोमगी थबक चथबदा खुद थोंगनबगी थौदोक अदु ngasiuk anganbada thokibani थौदोक थोफमदगी यामनब खुसु खुलाइसिंगसु फागतपंगमले हैरी भारत नेवी की न्यू जेनरेशन ऑफ सोर पेट्रो वेसल तरमाथोय मसुंग कैडेट ट्रेनिंग शिप अहुंगिदमक इवन 51 सिस्टम कुनिपान लैनबा ngaksel मंत्रालयना भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का यानवारोल अमा सही तौनख्रै हौजिक सानबगे पाव वाइखोम चित्रधानी दगी Marisuba MNCA Boys Under 14 Tournament Lisingani Kunmari Kunmanga Gingasi Sanakiba Match Singda TCM DC Thongju Part 2 Lampakna LCC Lamsangbu Rancha Makuntra Marida PTCC Pachoy Part 3 na KCC Kongbo Bazarbu Rantra Treta YWC Langthabalna BKCC Bamon Kampubu Rancha Makuntra da Sedo Thangmoy Bana RNEF Mayang Imphal Bu Ran ngakpigani sedo thangmaibanna YPHUC lalambung buran chama kuntareta SSC porompa na RNEF mayang Imphal buran chama tarani thoida amadi PTRCW pachoibu ALAMEEMW lilongbu ran chama tarukta thoiki tarani thoi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament lisingani kunmanga gi ngasi Langthabal Public Ground da sanakiba match ta ESU Wangkhaina UCC Uripopu wicket manga da thoikre atopa match amada YPHU lalambungna YUCC kwa kaithal buran humputarani thoida thoikre Taratare Chuba Manipur State League lisingani kunmari kunmanga gi ngasi sanakiba match ta North Eastern Sporting Union na RAHEEUC Bu Panjil Anishino da thoikre atopa match amada Sainik School Imphal All Boys Football Club na United Brothers FC Bu Panjil ahum amada thoikre Chhattisgarh da pangthoka da batara manga subanupa gi Junior Masters Divyang Bodybuilding Championship lisingani kunmanga da saruk yagadaba Manipur gi bodybuilding team gi trial selection ngasi All Manipur Bodybuilders Association na sinduna pangthokre Kiran अरोइबदा मरुए पाउ अमहन्ना
ताम अनिरक मुख्यमंत्री ओरखरब नोंथोम बीरेन सिंहना महाकी फम थादोपकी चरोल ngasi राज्यपाल द पिशन ख्रै महाराज कुलचंद्र लेखिदबगी मरफुतरा माथोय सुबनिंग सिंह कुमन थौरम ngasi मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम द पांगथोख्रै नमित मरी निचुमना चतरक पानी सुबा आइखोगी इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लिसिंग कुनमंगा ngasi लोइसिल्लै परीक्षा पे चर्चा की 9 सुबह एडिशन हयंग न्यू दिल्ली की भारत मंडपम द पांगथोकलगनी अमसुंग छत्तीसगढ़ द सिक्योरिटी फोर्स का माउसिंग नोमई कापनबगी थौडोक्ता माउस 13 माथोय सिरे पाउ लोइजरै